ka si Kalbayuglon. Maupay nga adlaw sa iyo nga tanan. Ako si Vice Mayor Rex Daguman and welcome to watch ang atong programa nga Speak Up. Kundiin aton ginihimang raw ang mga balaod may direkta nga epekto sa seguridad ng kaupayan sa aton syudad. Yan nga adlaw aton tututukan ang Ordinance Number 2022-09-009, the Cable Management Ordinance of Calbayog City. Manaday, nanugod ang tuyo sini nga balaod. Vice, ini nga ordinansa ginpatuman tungod kay damo na nga unsystematic and hazardous cable installation sa aton syudad. Makikita ta ang mga unused, inactive or dead cables nga nagiging peligro sa publiko, fire hazard, electrical hazard ngan sagabal pa sa kalsada. That's why the ordinance requires service providers to bundle active main and service cables para hapsay ngan safe ang pagkakabit. Remove unused, inactive or dead cables within the compliance period. Observe uniform installation at regular intervals para diri makaperwisyo sa kalsada. Remove posts and poles nga nag-encroach sa public roads and sidewalks. Face penalties and fines kung diri magsunod. So what are the penalties for non-compliance? Nano ang sirot para sa mga violators? Ini ang mga penalties nga nakabutang sa ordinansa. Fine of 100 pesos per week of non-compliance up to 5,000 pesos per year for unbundled cables. Fine of 5 pesos per 20 meters of non-compliant cable installation. Fine of 1 peso per 20 meters of unremoved, inactive or dead cables. The service provider and responsible customer will shoulder the rectification costs under the supervision of the city engineer with the Bureau of Fire Protection. Klaro nga in ordinansa, maugod na nagsisigurado nga maging mas malipyo, mas organisado, mas safe ang aton syudad. Yes, Vice. This ordinance is not to make things difficult, but to protect public safety, ensure orderly infrastructure, and improve the overall appearance of our city. Padayon kita mag-aram, magpakiana, nga mag-speak up.